Dobrodošli na tutorial kod Filmskog gurua. Želite da naučite kako se snima film? Na pravom ste mjestu. Zato uzmite sve što vam treba i zakoračimo u taj čudesni svijet. U ovom prvom času govorit ćemo šta je filmmaking, šta je predprodukcija, produkcija i postprodukcija. Filmmaking, snimanje filma ili filmska produkcija, je proces kojim se proizvodi film. Snimanje filma uključuje niz složenih i diskretnih faza, počevši od početka priče, ideje ili narudžbe. Produkcija se zatim nastavlja kroz pisanje scenarija, casting, predprodukciju, snimanje zvuka, postprodukciju i prikazivanje gotovog proizvoda pred publikom, što može rezultirati puštanjem filma i izložbom. Proces je nelinearan, jer reditelj obično snima scenario van sekvence, ponavlja kadrove po potrebi i kasnije ih spaja kroz montažu. Snimanje filma odvija se u različitim ekonomskim, društvenim i političkim kontekstima širom svijeta i koristi različite tehnologije i tehnike za pravljenje filmova, serija, muzičkih spotova i promotivnih i obrazovnih filmova. Predprodukcija. U predprodukciji svaki korak stvarnog stvaranja filma je pažljivo osmišljen i planiran. Ovo je faza u kojoj bi se suzile sve mogućnosti proizvodnje. To je mjesto gdje se sve planiranje odvija prije nego što se kamera pokrene i postavi ukupnu viziju projekta. Osniva se produkcijska kuća i osniva se proizvodni ured. Režiser je unaprijed vizualizirao film i može se izraditi uz pomoć ilustratora i konceptualnih umjetnika. Za planiranje zadataka za film sastavlja se proračun za produkciju. Za velike produkcije nabavlja se osiguranje za zaštitu nezgoda. Produkcija također odlučuje lokaciju snimanja i procesa castinga. Producent unajmljuje linijskog menadžera ili menadžera produkcije da kreira raspored i budžet za film. Produkcija. U produkciji se film sastavlja i snima. U ovoj fazi bitno je planirati prije nego što se počne snimati. Glavni cilj je držati se budžeta i rasporeda. U ovoj fazi će biti angažirano više ekipa, kao što je majstor imovine, supervizor scenarija, pomoćnici režisera, fotograf fotografije, montažer slika i montažer zvuka. Ovo su najčešće uloge u filmskom stvaralaštvu. Produkcijski ured će biti slobodan da kreira bilo koju jedinstvenu mješavinu uloga tokom produkcije filma. Glumci obično čekaju na svoje pozive. Budući da konstrukcija, oblačenja i rasvjeta mogu potrajati mnogo sati ili čak dana, često se postavljaju unaprijed. Ekipe za električnu energiju i dizajn produkcije su obično korak ispred odjela za kameru i zvuk. Radi brzine, dok se scena snima, oni postavljaju sljedeću. Dok ekipa priprema opremu, glumci rade kostime i idu u sobe za frizure i šminku. Glumci uvježbavaju scenarij i rade probu sa režiserima, a kamera i tonska ekipa uvježbavaju s njima i pravi različite izmjene. Konačna radnja se snima u onoliko kopija koliko režiser želi. Postprodukcija. Obično se smatra da ova faza počinje kada završava glavno snimanje, ali se mogu poklopiti. Najveći dio postprodukcije sastoji se od toga da filmski montažer pregleda snimak sa režiserom i sastavlja film iz odabranih snimaka. Postprodukcijski zvuk, dijalog je također montiran. Muzičke numere i pjesme se komponuju i snimaju ako je predviđeno da film ima partituru. Zvučni efekti se dizajniraju i snimaju. Sve kompjuterski generisane vizualne efekte umjetnik digitalno dodaje,
Konačno, svi zvučni efekti se miješaju uz tabliće koje se sinhroniziraju sa slikama na ekranu i film je potpunosti završen. I ovo je bilo ukratko šta je filmmaking, šta je predprodukcija, produkcija i postprodukcija. U sljedećem videu učit ćemo 3 akta i pisanja scenarija. Do tada lajkujte video, pacite subscribe. Ja sam bio filmski guru i cut!